adep çıkanda olur. Gördün ölüktün de adep olur da. Ölgün günü soğuş gerek mi? Soğuş gerek. Ben böyle. 95. yılı hacıga ben Uygurlardan alıp bardım. Anan Karabatı'dan jinap Kaşgar'dan gelen Uygurlar. Bir kartaygan Uygur çıktı. Kemperi jaşken kötörüp, jaş baladay kötörüp ömüge oturguzdu. Anam suradım kızıgıp. Çalыңız kança da desem bilbeyim, lerin ölgünde 20 adamın degende. 94. yılı oşo kişi 90 eken. Sebebi çağlı lerin ölgünde 20 adam olsa bu 1904 yılı tuğulgan eken. Şunday ola? Men oyladım bu jetpeyt ko Mekke'ge yolda kalat deb. Jetti. Nemege Kabe'ga kirip edi Arafat'a barganda bayağı kişi öldü. Ölgünden keyin ana skori çakırdılar, men skori kalıp bardım. Başka da bir kança Araplar ölgөн eken, bir Araptın kolu manday, biröөнүкү мындай. Bizde ölgönden keyin жөндөйт, alып barıp koyot. Баягы өлүктü maldын turpudayla ыргытат. Gördünüzbü? Adamды тирүү мезгилде сыйлабагандан кийин ölgөндөн кийин дагы сыйлабайт. Биздин ошо сыйыбыздар сырттан келгенде сыйрып жатат. Өз агасын агалай, ит агасын сагалайт. Орта Азиянын эл эзелтен эле адепте, ахлакта, илимде, маданиятта бизде болгон. Сөз бар. Куран Меккеге түшкөн, Түркияда окулган, басылган, Египетте окулган, Орта Азияда чечмеленген деп. Бул туура. Arapça Kur'an düşürüş, Arapça Kur'an'ın düşündürmesini bizim Orta Asya'nın alimleri bergen. Şular düşündürüp bergen, şuların kitabını düşünür. Türkiye'de kitap basma köp Kur'an. Egipet'in karları dünyalık emede çıkar. Kırgız kıyınçılık mezgilde de din karmagan, satkan emez. Ağzımına aksakaldın jaş mezgildeki orozos men bizim orozos teң be. Bular misali çeneli tamak menen zorluk kılgan, çeneli tamak menen oğuzlaşkan. Hazır çenemsiz tamaklı jeyip oğuzlaşağız, oroza karmayız. Ошол ысык сууга дараталган эмес, муздак сууга жуунган, муздак сууга дараталган ошол мезгилде да булар намазды калтырган жок го. Yaşayım namaz okudu ele. Bizge dindi şular жеткирди, bizge Pakistan же кечээ кийин Araplar жеткирген жок. Азыркы түшүнүүчүлөр Pakistan'dan geldi başı жок. Şulardын эмес мен эле кармадым. Ошол себептүү булар ошондой кыйынчылык мезгил салтты кармаса азыр кененчиликте биз неге кармабайбыз салт? Бизге ким тосот биздин салтыбызды? Биз сөзсүз башка Arap же Türk же өзбек болушубуз керек. Биз кыргыз эле кыргызча эле мусулман болуп жашай беришибиз керек. Туура. Damla, mına şu